Ngayaywan hakane kamat pat nakabenta baro kita kibajuyay sangap ya video kijonga. Di hakane kamat kabamenta kabang akwa ban keran kalong kabangawan kanang tang ban kerpat ya kita ki nong mi kamat jongi kiba niju ya kawang kete uway pat ngasngu biet hiru ba ngadei kalong kami henry habang ayo I ba para mangi para do parasnan nia kawang keti iwe ba ngimnya burum ya ubakum upara ubakum ugmen ngimnya kamut lada ngimnya burum kae kabanja kat menginang mikis ngi lanang yo I baka jing bom burum iwe kanang penhiar ya kajela kajogi hakim pun kiliang tengah kuat ban kepat hang ni dah ka burum ya baro kita kinong mikmat kibadan haki kerdan kibahe haki kerdan kibahalor kibabat kita ki kerdan kiba dei ban thawan kibaladan sisyakat hakata kerdan kum banjer keteng bet hang ni kum ya imadu prestun ibalalong kat deputy chief minister kat nu kaburum ya kajela jongi bangila yo utaw riu kraw ubriu ubasyampang ubalala ban pek kat ya kajela jongi baru kwe la bun snem mentah tikalong ka kabangi sngo tenat bagi dan kita ki rang ba jongi ki ba mi syakmat ban pek nak bentah bah kamiat jong inuang salang di henry nila sedang bandu mensin na ba yo sibun kita kijing ya kawang keti bat kabangi lanang penher kerdan na ubala kiu ngi penher kamut kumta nak wai kapor jaka bangin nang kentiu ya ubala nang kentiu kum bangasyu kwa banon keran hang ni kum ngan jer keteng ru ngam sawi namar ngam simwan haka politics ngawan tang bangan penbahala rang akren ya kabom dairu to ngan sapriang lada kat kum ki komen namar ba ngakwa ban pensothu hang ni ba kum iba prestun ibaladan kat haka takakedan deputy chief minister kamot ba kataka kedan jo I kandang yai kiu no sasya chief minister bat kum iba arden ru iba ngila tharang labun snem iba lalong MLA mentai bila don hakabor kat presiden ru jong ka BPP bat bila bat yakabor jong ka khat jong ka district council kamut ngin yai kentiu ya iru menta in one ban shimno ya kasuki jong deputy chief minister bat nangta kumta iwe ngin nang kentiu dei ba menta katem ngilapen kentiu dalapoy ko katem ki ong phiri masino tikata kadi ke basungsi kabanga kwa banwan hang ni bangan kentiu ya ki parado ki parasnan ki jonga ki banga tip bakita ki men ki para ki jonga bat kita ki banga tip baki kun jonga ru lesi kan sapoy kapor akin sawan lesi hakum kani karensan jong ka politics telesi ki hun jongaru kin long kita ki bayo mensim na ba nga kentiu ya baro iwe kinong mikmat bat ba lesi kan sapoy kapor ba ka jaj ban riu jongi ngin sa yo sngo bangin ong ba uyo banlong prime minister jong kari India ru tikata kadi ka bangawan hakani karensan nakabenta bangan kentiu ba nakawi kakadan kabahe siya kabakam he asusyu bat bakata kadai kaba kakamram jongi iwe bangin kendit benriyo nang ni bangin syukawang kati iwe henry ngin ya ketiyo da kaba burum ya phi ngak ngetskem ba phin ya syashkor ya ini jengkerpat barit jonga banga kentiyo ngan wan hang ni bangan yai kentiyo ya baro kisamla kinu bawan na kinu ki than bawan na kanu kalong jeng ni kentiu ba ken kiu kumba kiu ya ki kelas
Empat judon ban ong bala alisong kelas 10 un herno sa kelas 7 kelas 8 di kamot kadi kata kabang ilaj askuro ngi Q class ni wana ka politics ru ngin Q class kamot ba ngin Q hakita kikadan jong ukli do jong kari jongi baro kawai kari India kamot kadi kata kajing trang jonga mga kwa ban yo asngo ba ngin yo saya kakadan jong presiden jong kari India ude khasi jongi u prime minister jong kari India ru unde khasi jongi kan sapoi kata kapor ba ngin sas ngotho bangi lalong sisya kata kajai ban riu kabakan tiu ya ka im lang salam sa subscribe sa like sa comment sa share lada pidang yai kuwa bangan yai wan bangan keren ya kita kimat kipa kentiu ya kipateng kijongi publish one